Dobar dan, Sanja znalci i genijalci. Danas radimo padeže. Različiti oblici jedne reči koji pokazuju odnos te reči prema drugim rečima u rečenici jesu padeži. Promena reči po padežima zove se deklinacija. U srpskom jeziku postoji 7 padeža. Prvi padež nominativ, drugi genitiv, treći dativ, četvrti akuzativ, peti vokativ, šesti instrumental i sedmi lokativ. Da bismo odredili u kom padežu je neka reč koju hoćemo da promenimo, moramo znati pitanje, jer svaki padež ima svoje pitanje. Nominativ, ko šta, genitiv, koga čega, dativ, kome čemu, akuzativ, koga šta, vokativ, hej, on služi za obraćanje, zatim instrumental, s kim, s čim ili s kim, s čime, lokativ, o kome, o čemu. Ja sam kao primjer uzela vlastitu imenicu Jovan, zatim je promenila kroz padeže. Pa hajmo sad. Nominativ, ko šta, Jovan. Genitiv, koga čega, Jovana. Dativ, kome čemu, Jovanu. Akuzativ, koga šta, Jovana. Vokativ, hej Jovane. Instrumental, s kim, s čim, sa Jovanom. I lokativ, o kome, o čemu, o Jovanu. Kada smo govorili o vrstama reči, rekli smo da jedan deo reči ostaje u istom obliku. Tu je inače gramatička osnova, a se jedan deo reči menja. To je gramatički nastavak ili nastavak za oblik. Gramatička osnova imenice i nastavak za oblik daju padežni oblik imenice. I nastavak za oblik se kod reči koje se menjaju po padežima zove padežni nastavak. Sada ćemo to vidjeti na primerima. Koristila sam isto vlastitu imenicu Jovan i menjala je kroz padež. Sad da vidimo šta je tu gramatička osnova, padežni nastavak i šta je padežni oblik. Evo ovako, kada promenimo u prvom padežu Jovan, ko šta Jovan, ostaje sve isto. U drugom već padežu imamo Jovana. Ovo A je padežni nastavak, a Jovan je gramatička osnova. Dok zelenom bojom sam markirala padežni oblik. Vi možete kao primjer da uzmete, na primjer, bilo koju imenicu. To može da bude, na primjer, neka zajednička imenica, promenite kroz padeže i zatim odredite šta je gramatička osnova pre svega, šta je padežni nastavak i šta je padežni oblik, kako biste lakše savladali padeže.